Sanibonani, welcome to Khanyile Academy. Namhlanje sizokwenza i-trigonometry. I-trigonometry-ke ngizochaza ngalesi sithombe ukuthi why sidinga ukuyazi, why ibalulekile. So, asicabange ukuthi ulo mfana lona ukade udlala ibhola lakho lixhomeke lapha phezulu. Manje udinga ukuthenga iladi elizosuka la ezinyaweni liyofika lapha kulela bhola. But awazi ukuthi i-distance yokusuka la ezinyaweni uzofika la ebholeni indi kangakanani. Kodwa uyazi ukuthi ukusuka lana uze lana kukude kangakanani, nanokuthi ukusuka la uze la kukude kangakanani. So, i-trigonometry-ke izokusiza ngalokho ukuthi ukhone ukuthi ubale le distance ngaphandle kokuthi ukale nge-tape measure usuke la uze la kulona le bhola leli. Okay, so ebese-ke lana sengiyachaza ukuthi kahle kahle le gama elithi i-trigonometry lichaza ukuthini ukuze sizoqhubekela kahle phambili sihamba sonke. So, u-trigonometry umele umele angles, umetri uchaza ukuthi measurements. So, kahle kahle lana kwi-trigonometry sidila nama-triangles kuphela. So, i-triangle-ke inama-angles amathathu, triangles inama-angles amathathu, yokuqala, eyesibili, eyesithathu. Ama-angles-ke akafani, ahlukahlukene. I-angle ichaza ukuthi lo line lo ola ezansi siwuphakamise kangakanani, ususe kangakanani la kade ukhona. Shuthi la kuwu-0, ebese-ke lokhu kusitshela ukuthi sayiphakamisa kangakanani and siyi-measure ngama-degrees. So, if lana lo line sithi siwuphakamise ngo-30 degrees, shuthi le angle lena sobe siyi-measure ngokuthi iwu-30 degrees. And ama-angles akafani-ke ngoba uma kuwukuthi lo line uwuphakamise kakhudlwana, sithi mhlampe lana uzoba u-60 degrees, shuthi-ke lana sobe sesithi i-angle iwu-60 degrees. Uma kuwukuthi lo line siwuphakamise kakhulu ngendlela ukuthi ubusuke u-straight phansi waze waba straight phezulu, leyo-ke usuke uwu-90 degrees i-angle yakhona, noma ikanjani, 90 degrees. Ebese uma kuwukuthi lo line siwususe lana sawuphakamisa waze wabuyela phansi maqondana nala kade ukhona, usuke-ke lapho sizothi lo line usuwu-180 degrees. Uma kuwukuthi siwubhijile, esawubhija waze wagoba ngendlela ukuthi usuwo-90 degrees abathathu, shuthi-ke leyo angle sizobe sesithi iwu-270 degrees. If sewubhije waze wabuyela u-straight, sawubhija wabuyela la kade ekuqaleni ukhona, usuke sesithi sewubhije waba u-360 degrees. Okay, sidlule kwama-angle. Ebese-ke manje sikhulume ngama-triangles. So, ama-triangles-ke bese ngichaza ukuthi anama-angles awu-3. So, isizathu salama-angles awu-3 asuke ezosisiza ukuthi sithole ama-ratios. Ama-ratios-ke ukuthi uma ngabe uthatha ama-side awu-2, or sithathe le triangle sizothi iwu-3 meters, isayidi la lokuqala liwu-3 meters, isayidi la lwesibili liwu-4 meters, elesithathu liwu-5 meters. I-ratio-ke sisuke sizothatha ama-side awu-2 siwadivayidanise, 3 meters over 4 meters. Nanoba sithathe leli side naleli
siwadividanise 3 meters over 5 meters. I-ratio ileyo-ke, usuke uthathe ama-angles awu-2 wadividanisa. So mangabe sibuka lama-triangles owu-2 ayefana kodwa akalingani, so ngalokho-ke sithi asimile. Omunye umbuzo uzothi-ke sisuke sizokwazi ngani ukuthi ayefana? Sisuke sizobona ngama-ratios. If i-ratio yakhona ilingana, isuke kuchaza ukuthi lawo ma-triangles ayefana. Okay, sesinayo i-ratio yalana ewu-3/4. Mangabe sithathe le side nale side elisawadividanisa, siphinde futhi sizo-check-a kule i-triangle ewu-6 meters kwisayidi ekuqala, u-8 meters kwelesibili, u-10 meters kwelesithathu. Mangabe sithatha le side elila naleli elila siwadividanisa, sizothola u-6 meters over 8 meters. Mangabe-ke siphantsha lento kwi-calculator sizothola u-3/4 meters. Mangabe sibuka kahle-ke le ratio le iyafana nale ratio, shuthi-ke ngokunjalo-ke lama-triangles oyi-2 asimile. Nokunjalo ungawa-check-a womathathu, but ngenxa yesikhathi angeke uwa-check womathathu. So if uthatha i-ratio yalamasayidi oyi-2 ne-ratio yalamasayidi oyi-2, uzothola ukuthi ane-ratio eyodwa. Esidlule kuma-ratios, sibuyele kuma-angles. So ama-angles ayasisiza ngama-ratio. Kahle kahle kwi-trigonometry sinama-ratios amathathu awaka-trigonometry. Lama-ratios lawa u-sin, kube u-cosine, kodwa sijwayele ukuthi sibize ngo-cos, esiyinqamulela bese sibe no-tangent, esimbiza ngo-tan ngokujwayelekile. Ama-trigonometric ratios womathathu asisiza ngokuthi sithole ama-ratios wangempela lawo ekade sikhuluma ngawo la emuva. So i-ratio ka-sin, sithathe u-sin uma sibuka kule angle la ikhona le angle esiyibiza ngo-theta, usitshela ukuthi sithatha iside eli-opposite nalo theta, iside eli-opposite nalo theta ekuwu-4, ne-hypotenuse. Also bengingachazanga ukuthi yini hypotenuse. I-hypotenuse ile side eli-opposite to u-90 degrees, iside eli-opposite to u-90 degrees. So usine usitshela ngokuthi sithatha i-ratio ye-side eli-opposite selidivide ngeside eliyi-hypotenuse. Ngizonqamulela u-cos, yena usitshela ngokuthi sithatha iside eli-adjacent. U-adjacent uchaza ukuthi ngokuncikene, iside elincike kule angle le. So sithatha iside eli-adjacent elincike kule angle, silidivide ngeside eli-hypotenuse. Bengichazile hypotenuse ukuthi iside elinjani. U-tan yena usitshela ukuthi sithatha iside eli-opposite silidivide ngeside eli-adjacent. U-tan usitshela ukuthi asithathe iside eli-opposite to lo theta, sihlezi sibuka ngalo theta lo, eli-opposite silidivide ngeside eli-adjacent. So if i-angle yethu besizothi siyibeka lana, besizobe u-opposite ungeke kusaba lo opposite, sesizobuka iside eli-opposite to
le angle le ekuwukuthi u-3 eli-adjacent to le angle sekuwu-4 manje akusayena u-3. Yeah. So i-angle ke isisiza ngokuthi mangabe sifuna ukuthola ama-ratio lawa ebengiwachaza laphezulu, lama-ratio, kodwa singenawo ama-side, sine-angle kuphela, singavele sithathe u-sin bese sifake i-angle, sizothola i-ratio efanayo efanayo nalaphezulu. Ngizochaza kabanzi-ke lokho mangabe sengenza ama-examples. Okwamanje bengisafuna ukuchaza le ngxenye.